ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर बॉय टोनी नाउ फ्रॉम माल्टा। कैसे हो भाई लोग? अभी हम माल्टा आ चुके हैं हाँ? और इधर का मौसम बहुत सुहाना है। तुम्हारा भाई आज वैलेंटाइन पे घूमने जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे इधर के प्यारे प्यारे नजारे। Today we gonna show you very nice places from the Malta guys. नेपालीहरूले फेरि नेपाली बोलेन भनेर नरिसाउनु होइन। इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा हानिदिइरहेको छ क्या तिम्रो भाइले। अब हामी सर जाँदैछौँ कहाँ भनेपछि भाइलेटा भन्ने ठाउँमा हामी फेरि बुझिबा भन्ने के ठाउँमा छौँ केटा हो है त। अनि चड्डेपाडामा जाम है त। के कस्तो लाग्छ भिडियो टक्क कमेन्ट हानिदिनु। मेरो साथीहरू टक्क नाइकको ज्याकेट नाइकको जुत्ता एयरफोर्स लगाएर सिलपाडामा जाँदैछ तपाईँको टोनी। Guys, we are now in the Malta bus and we are going to the Velita. Velita हो कि के हो ठाउँको? Velita है त? सेलिमाबाट भेलिटा जान लागेको केटाहरू। Guys, we are here in the capital. What's the place name? Velita. Velita. We are in the Velita, capital of the Malta. Look at the beautiful these ancient buildings. Wow, and it's very nice, guys. And yeah, this is Parliament. Yeah, this is old Parliament of the Malta. Old I know, recent. Recent, get a recent. This is recent Parliament of the Malta, but it's the buildings are looking like old buildings over here. पुरानो देखिए भनेर म कसैको बोर्डले त नबुझ्नु त्यसमा हाम्रै बिल्ले हान्ने थाहा भन्यो भने अहिले त्यो कुरा सोच्नु जाम है यस्तो बोल्दा बोल्दिनु। Guys, I just see the beautiful women over here. Hello guys, you are looking so beautiful. Oh. Okay guys, you are looking very beautiful. Oh, thank you so much guys for watching my video. Aida Chattabadama. Everyone keep loving and keep supporting Chill Guy Tony, and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye guys. Stay safe, stay happy, stay chill.